megalayapost.news. Hapreng Shibun kijing lenti bakum kinong RISR hapo Riboy District kia kendu jeng hakam RISR ka Riboy Poultry Farmer Association RBP FA ntakasngi kala Plisendon dak office rekam ko Bapura hapo nongpo town shopping complex. Ya kane ka office Bapura jong kane kaseng kinong RISR lawan man pri ba dau Dr. Ezra Sim Animal Husbandry and Veterinary Officer ka Riboy District kumukongsan balasa kilang ru daga jing don lang urang basnong kanongpo uba Sylvester Mensong Usamla Antonio Lapang advisor kaseng kakong I Lapang presiden uba E Dingdo vice president berkui-kui. Kumbala penpau kani kajing pli ya ka office kalong sibenta banya saindur ya kam RISR Hariboy District bat kajing don jong kani ka office kani rap sibun ya kinong yalam bakiniyo banya tai ne theri kijing kinong RISR bat kamtam kathong ban kentiu ya kam RISR kabalong kawai nakalat kamai bakinong RISR kila menkersan yala kaying kesem hakum kani ka perthai kerdu kam kerdu jam. Hakan isi kas kontrak semuanya March ada urusan iklino yang office rekam juga Riboy Poultry Farmers Association. But ini sekarang kan yang kalau berkerku ya kinong siap juga dikatakan. Ya baru kini ki nong RISR ki jongi nadu ki samla nadu ki longkwi ki longpa kamtam hakan ni kejuk jenjar kam jongi mentah. Tengah kentu ya iwei piwei negi samla jongi ki ramba ki longkwi ba kindom shong klikti banginya dalengkat nang ni syakmat banginya wara ya katakan jing terli kaba nginsa lading kong ya kini ki jing kabangi kendu habangi bat kani ka kam RISR ka jongi ki kini ki singi ki beladap ngai hagi social media ngi ka jing kham jong kini ki CR ki bawa napa hanwei banya ya kani gelenti kamlong ka basuk bangin khang ki CR ki banapa hanwei ka jing thu jong ka association ka jongi ka lomba kumno bangin ya tuat jemut nak sarkar kanang bangin yo ki jing mentoy ki banya rap yani bat ka kam ri jingri kanang bangila banya compete la ne banya iron bagi ki nong supply CR ki banaba hanwei ban kham persya ni namla ya ka marba mati nama dalili ru ban penbet penbiang yim pala hadu unta ya ka CR hapo megle ka jumi hanwei ban ye nujor pa shiki thain rithor ka bang yo ye ki subsidy yo ya kini ki sampai CR na ki veterinary department yo ya kini ki dawai dashin ki bala ban penbiang kum ka jidon kam jogi nong CR kita kilong ki bangila banya banya compete la ne bala ban penbet penbiang la ding yo ki jing yarap ki bana government nginla ban ya compete be ki CR ki bana ba kata kalong namar bo na kini ki snam ki bala ki CR ki ba ni napo ka jala ka jogi buntik tang ki saput namar balai namar ba nimla ban penbit pendiam ya kata kayo ka ba ki jingdan kam jong ki supplier halwai menta pat let's say ka jing lekmi jing lekmi jogi ki sem ki ba bun ki jaga ki sem jogi ki bun ki bala khang khang da namar balai namar ba nimla ban yo e ki benefit aga government ha ka ki samla jogi ki habban sange no ya kini ki kam RISR ki jogi te bun nagi ki lawan ut wanam yangi bat ni la shem jing kumno ban wara ya kanika phang ka ba ni shem jing menta ngila ban ya chakmat lengba kan association Bentuk te kam sim la ban tri kam ha te sungut tenat bat menta ba kanika association la pen imbiang ya ka la pen thamai biang ya ka berkumju ru ha kanika sngi la please non wat ya ka office tri kam ka jongka te ngai skam lengba kanika office kanong ka jingkerku ya ki members jong kanika association ki bari jingri ki bari CR berkumjuru ya ki pat ki parlok ki bari CR berkumjuru ya ki bari ki jingri te ngi scam ki kin yo mensim nah kan ya association te hot ngitip hi yo sibun jing mentoy ha bang RISR te kinong RISR kita ki entrepreneur te kadang kesing per ha bang businessman batu entrepreneur te ki bari CR ki businessman lani ki businesswoman lani ki business person lani entrepreneur mut kadai kita ki baseng kam lajong te phim nadan kam ban up ki we rei phiseng ma phi rei ha bangi kren bat sepang business kilong kum tu kinong khai bat kadai kita ki balik business ki business person tilada omdan ki entrepreneur ke business kamya te nak tak kadau ki nong RISR kilong kita kiba sengkam lajong ba kumjuru kiba ai kam ki we bat da kane ka CR sibun yo jumuntoy nikom kade ka khya ha ka ba ka supply
ya kajing demand jong ki nutrients hakamet jong ki beriau kamtam ya proteins berka do siar kalong kawe kata kajak do kapa supply ya kita ki junior kam jong kamet te bat hak juga poru da ka beri siar ngiro ru ya kajing mentoy ha kayo kot te bun ngangi scam nak jong ki bun hi hot wala dangi mat bun ki jing ka kam beri siar ngaktup ha ya kata ndre ngangi scam ru bun phi jong mentoy long bakane te bat nak kermen scam sisu lembagane ka association ba phila lumlang menta pin ya wan lang hak juga satri pin ya mir jemut lang kijing jong phi nangta phila wan punya snow pat sak sarkar lane wat saka district administration kejongi district veterinary office te hoi walra nga ngamde uta in charge jonga district veterinary office jong nongpo ndre ngangai scam bat ngandan benta he banira yapi hakbi benta let's say nyamla ban kurikular ipi begin ai schemes kam den kawana district dari kawana state level dan re hakibede bat kumki awareness program dan ki hakibede bat ki trainings ki jingerap kumno benri nangta ki jing penbiang hakinu no hakibede bat technical background ngela pandang ma hakum kita benta ngasung ngila be banai te let's say dakam de nak district office ro phila wan sanga simet ro lane saka office junga bana buat jirang te bat nga ngade ro nong suksnong jang ne kathan ngade nong po he bola nong po he te kasuk bahaya nga te kini barok ki members jeng phir bun manga itu te enak office junga nak liang junga simet ro akular scam bangan ai kajing irap sapi kat bangala hagbor kejonga hoi kamde ngat ong resin kamde yang schemes dan kita dari hak wede technical lane ki consultation kejingra akano ko por bende ban ai dawai kumno hak tugas singi deban ai dawai ba kumno kum ai vaksin kum kita kejing batai la piwan sanga ngakloi ban yarap sapi te bat kumjur hoi ngai kanika kubor sakinong ilam jong kan association nadu I presiden I kong ilapang nang ta vice president iba iring do nang ta I advisor barang ba iba Antonio Lapang te dapiwan sanga daga association jum hero hagbede bakine hagbentak ban I training te ikloi microbial resistance haktim harang giong kata kamut ba ka jinge lane ka jingpang ka ba thau hagi breu de nak de tang nak daw ba ngim klaim semla ai bhai gi antibiotic hagi jingri jongi bat ni ila shot do eki hagpor ba klaim pat de por nambata e kendian namar ngai don ki breu ki nori jingri ki sedang ai antibiotic haswa bandi ki siaro te udawai barbor udang ne bet ha kamet jongi jingri dengan ai nuksa ba pitip ha udawai tetracycline te udawai tetracycline hagi masih une dak no arpo arsi nadu tugas ngi ba dawai ba unmi khut no nakamet jong masih kasimpor hadu arpo arsi bat nakadut masih bat kasimpor kumbah news ngi te ha ka de ba siar pat tapi ai tetracycline utu udawai un khut nakamet dak no kumbah sansi kan simpor tila tapi ai dawai nak singi pin oddo nalasai katu kam lang wabha tiginong thit kumangaro uri we nanong thit dingi ngimtip dan dawai nam dan namarwa gimtes tenak takadaw misannya abad ha ki nong rijingri ba ha ki nong soro tenak takadaw pili ben pet bahaya kene tiba pintip bahaya kata pila ben pet itu ki paket jong dawai u tetracycline lane u vendox lane azitral itu ki dawai ngangi scam pi bun pi tips pang gitu ki dawai te ha gitu ki paket juki latho withdrawal period sada pule mo sa pule bha te withdrawal period how tetracycline sansngi nakado bat hinyau sngi na peleng nak tuga peleng siar kan simpor ko hinyau sngi te kiwi dawa gelongta bat kamdai tah gi siar bat kiwi bek jingri ru te nak garau sim khia bha ya kan ru mo te ngai scam lag ba kan association kan pentip saki para members ke jong phiru namar ba kadan kami bangin burom wad yaki nong thiru Meghalaya Post.news